Evo sebe, Đoko. Ali kako si ti toga sjetiš? Ti to naručiš, a da izgleda. Jesi čuo kako sam naručio? Doručak. Dajte mi jedno jaje, hrenovku... Dobre, ajde, nemojte više, mislim, jako loš fazon. Šta je loš fazon? Jako, taj, znam, taj. Daj što pričaš, pa pola restorana se smejalo, ova druga polovina trčala u WC, upišali se ljudi od smeha. Kad čvare šala izvali fazon, pa to je haos. Ovo je fazon dostojan Benny Hilla, Jove Radovanovića, možda sam bolji čak od Žive Žulja. Znaš šta sam rekao? Ja uzmem tanjer, stavite mi prvo jedno jaje. Ne, ajde, jel morate, pa 10 puta sam prisustvovao tom vašem genijalnom fazonu dole i samo da vam kažem u restoranu, samo da vam kažem. Jako je neprijatno ljudima oko vas. Možda oni neće da vam kažu, ali evo ja sam kolega iz kancelarije i kažu užasno se ljudi osjećaju kad to radite. Stvarno trebali bi da prekinete sa tim seksističkim humorom. Jako je bedno. Nije, mislim ti to zamijenio. Nisam ništa zamijenio. To je humoristički seksi, razumije? Nije kako, više niko tu nije... Pa ljudima bilo lijepo, jebka, kad se smiješ, svi se smijali. Niko se nije tu uvrijedio, razumiješ? Jer on napravio fazon. Ja verujem da, a mogu samo da pogodim ko se smeo. Znači, smeo se Sabo, Klać, Agbaba, Jaroslav i Miloš Pijani Portir. Znam, a Jaroslav se zacrnio i njemu je džigerica iz usta izletila koliko se zasmio. A jeste primetili možda jednu sitnicu, ako vas ne prekidam? Da u toj grupaciji koja je umirala od smeha na super fazon Čvareta šale nema ni jedne žene? Pa što nema žene? Jel se ona smejala? Pa možda se ne smeju, jel ste nekad razmišljali? Zato što je uvredljivo. Ko si ti da ti meni govoriš šta je uvredljivo, šta nije uvredljivo? Ko si ti, humoristička policija? Nisam ja niko. Ajde uzmemo da sam ja niko i ništa. Kao zato što me smatrate i pričate po celom hodnicima, po svim, po celom preduzeću. Nisam niko ništa. Ali evo, u junu će vam izaći zakon koji sve reguliše i uređuje tako da će se masni vicevi, pričanje masnih viceva, čak i to, smatrati za seksualno uznemiravanje. Ej, ja ovo radim dobronamerno, ovo što vam govorim, jeste. Ovo je samo dobronamerno. Potrovna žaba u amazonskoj šumi što te mami da je pojedeš. Sam si ti dobronamerno, ti si zavidan. Ti si zavidan i razdaš da ispričaš ni anegdotu, najobičniju anegdotu ne znam da ispriča. Kamo li vic? Zato si zavidan. Ti umjesto od mene da učiš, ti si došao do mene da spočitavaš. Sram te bilo. I ovo se poziva na zakon. On se na zakon poziva. Meni on spočitava. Humor. Pa to nije život. Budalaština. Pa kako to može biti u tom životu? Ne možeš ti kad je humor smiješan. Kako bi ti rekao, ne možeš ti to zaustaviti zakonom ga regulisati, a ljudi će se smijeti dalje. Okej, ali samo da odvojimo ono što je zdrav humor, što je pravi humor i ovo đubre neko sa hrenovkom i jajetom, mislim... Nije hrenovka i jaje, nego hrenovka i kažem ovako, dajte mi jedno jaje. Ne morate više govoriti, to je, znači, baš seljački fazon, ako mogu da kažem. A jel seljački? Znači, to je seljački fazon, jel? O, dečko iz radijatora, sad će on nas obučavati šta je humor seljački, a šta nije. Znači, ako će nam već Evropa određivati kakav je humor seljački, ne seljački, reci nam da znamo. Evo, reci nam ti nama dvojici seljačina, da znamo šta je neseljački humor, evo, ispričaj nam, jer vic neseljački objasni nam. Ma ne znao ni da bekne. Kakvi taj ne zna da bekne? To u životu nije pročitao ni seksi humor, ni seksi humoresku, ni ošišanog ježa, ni krmaču, ne zna da bekne. On ne zna vic da ispriča smešni sa letovanja, na primjer na nudističkoj plaži. Ležim ja na nudističkoj plaži. I sad dolazi i ja vidim hladovina. Ajde, molim vas. Ajde, zašto sad? Ne, ja znam milion viceva, znači neću da čujem nikakvu više gadost danas. Znam milion viceva koji jednostavno ne vređaju nekog i nikom ne upadaju u oko. Znači, jednostavno je zdrav, pravi humor neki. Razumete, ne sa nudističke plaže, neka gadost. Znaš, ajde. Šta? Ajde, Lave, ispriča nam jedan vic da se mi lijepo nasmijemo. Ako se nasmije, ako dobar vic, evo ja ću ti slučiti do kraja dana. Naređuj me što god. I ja ću isto. Evo čak ću i ja isto. Koji sam ti šef, neću to u ovoj opkladi ni da pominjem. Ne mora čak ni da se smejem grohotom, samo malo usnice da mi se pomakne. Evo izvoli. Ajde.
ne mogu sada, znači trenutno, da sad nekog konkretnog sad tu vica koji uopšte nije nikako takmičenje, ništa, ja samo nije poenta, vi promašujete poentu. Jeste, upravo je u tome poenta. U čemu? Pa upravo u tome. Ne znaš ni da bekneš, nisi humoreska, nisi čovek humoreska, ti si poludebilan, zato su ti mama i tata našli verenicu, jer nisi mogao sam da je smuvaš, jer žene volu da se smeju, a ti ne znaš da ih nasmejaš, nema u tebi humora, operisan si. Tako je, jer nisi smiješan, nemaš za humor. Ti nemaš smisla za humor i šta? A žene to vole. Žene ona će preći preko toga i preko malja. Preći preko, razumiješ, ako je neko malo ružniji, ako on nju zna nasmijeti. Ako je on vrckav, ako je zna reći, razumiješ? Pa ti nju kad nasmijavaš, to se, kažu da se iz tebe se luči. Kad se smije, onda nešto se luči. Razumiješ? A sad, ti misliš da je to tako. A ja, kako sam ja smiliji mogu smuvati moju? Šta sam ja bio, ona čerka generala došla u Zagreb, nisam znao gdje sam, jebote sunce. Poslali me na onu trešnjevku, nisam znao gdje sam, šta sam imao bijelo u košlju, jednu hlače i dvoje cipela. Mislim, ali sam zato imao nešto što drugi nemaju, nosio u džepu, pa da vidiš ti. 100 najboljih viceva, džepno izdanje. Tako je, ona samo smije, ja sam sipao. Sve jezike govori. Aj, dobro. Ajde, ispričat ću vic, ali onda, znači, stoji, služite mi i hoću tišinu, treba da radim. Jel to stoji? Može, stoji. Jel može? Znači, dovoljno i malo da se... Vrti stoji. Pričaj, rekli smo ti, pričaj. Reče, otvrti stoji. Dobro, ajde ovako. Znači, kao dešava se u nekom selu i kao sad. Sad tu ima jedan kao Milun. On je kao, i on nekom komšiji koji se ocelio davno, kao to je neki bogat tamo u gradu, on njemu gleda maline, a to je kao čuva maline. To tako, i sad on gleda te maline, čuva, ide kroz njih, i on, i tako je, da sad on pazi te maline. I sad taj komšija, što sam već rekao, on je sad došao i nije mu se ni javio, on je tako odjednom banuo tu, i sad vidio Miluna kako ide i dere mu se, o, Milune, gledaš li mi malinu? Mislim, on njemu, pošto sad maline su daleke tamo kod konika. I ovaj se dere, gledam. I ovaj kaže, gledaj da mi ne pojede sve. O jebate, život odličan humor! Ali mi drugi humor srbijanski, evo šta je ludilo! Nije loš? Povlačim reč. Pričaj, Boški, šta ćemo raditi? Povlačim reč. Evo, sve ćemo te poslušati. A dobro, vici, jel da? Odličan. Boščan, evo govori sluga sam. Znam ja i da ispričam. Da, i ti još pričaš s naglaskom. Da, to je poenta, da se pričaš. Onda ako smo imali opkladu, znači ovako. Jer on njemu gleda. A to je kao čuva, to je... A to je kod njih kao čuva. Kao gledaj mi, znaš, gledaj. Evo ovako, Dragane, uozbiljimo se, došlo je vreme da se pokupi opklada. Vi danas zaduženi za doručak. Neću kupiti ništa. Ne, sve imam, danas je voćni dan. Tu iza vam je sve u kesi, pa uzmite i radite. A vi, čekaj, Đorđe, znači, molio bi, imam stvarno PowerPoint prezentaciju, jako mi je bitno. Samo tišinu i mir. Samo tišinu i mir, hvala! Boćo. Da? Da ih iscijedim.